Mũbango wa LAPSSET warugũririo mwaka-inĩ wa 2012 naguo waaki wa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Lamu kĩambĩrĩria mĩaka-inĩ thutha ũcio, kũrĩa itĩna rĩa mbere rĩarĩkirie mwaka-inĩ wa 2021. Thirikari nĩ yerĩire Aikari na mũno makĩria ategi a thamaki nĩ megũkorwo makĩrĩhwo kuona mĩhang'o yao ya gwetha ũboco nĩ yakorirwo ĩkĩgĩa na mĩhĩnga. Ona kuri oguo ategi aya marauga gutire kindu monete gukinyeria riu. Kuna bandari imeanza kujengwa sasa ni miaka mitatu, meli zinaingia. Mpaka sasa sisi bado hatujaulizwa katika mambo ya ridhaa tulokubaliwa. Tutapelekwa huku, tukipelekwa huku. Tutapelekwa huku, tukipelekwa huku. Hatujui kosa liko kwetu au serikali hutuonea kwa sababu sisi ni madhaifu. Au serikali hata atuona vizio kwa wanyonge basi wanafanya kwa sababu meli zinaanza kuingia. Marihi maya mari makĩria ma ciringi bilioni 1.7 na thirikari yagĩrĩirwo kũrĩha andũ 5,000 aingĩ marĩ a Lamu ya irathĩro. Ategi aya marauga njĩra ciao nyingĩ cia ũtegi nĩ ciaujugirwo rĩrĩa waki wathiaga na mbere. Tumeandikishwa majina, tumesainishwa, tumefungua akaunti. Kila mtu ameandikisha vile anavyoweza kuandikisha. Kuna boti onda, kuna wavuvi, kuna sehemu ambazo zilikuwa ni sehemu muhimu za uvuvi. Bandari imetukua, huwezi kuvua sehemu zile. Na zile kwa karibu pia huwezi kutagamia, sababu ukitagamia huweza kuondoshwa. Yale mazingira kule kwamba ile sehemu yenyewe ilikuwa kuna chimbwa, kwa hivyo kule kuchimbwa ile sehemu kunapatikana mabadiliko. Kunaleta vumbi pale. Kwa hivyo hatuwezi kuvua vile ambavyo kwamba tulikuwa tukivua. Leo ategi aya no makaya maraikia kuri thirikari emaririkane rĩrĩ gĩcukĩro kĩa Lamu kĩambĩrĩirie wĩra wa gũbokera na gũbokora mĩrigo meri-inĩ ngũrani. Thirikari ya kaunti ya Lamu ĩrauga no ĩrarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩirwo wa mũiria mbeca ici cikinyire ene. Inatengeneza serikali inatengeneza poti sawa, itatufaa, lakini na sisi huku ambao kwamba tuliambiwa kwamba kuna ridhaa ambayo tutalipwa. Kwa hivyo ile ridhaa tujue tumelipwa. Sisi tumeathirika pakubwa, watu wengine hawawezi hata kwenda kumudu kimaisha hapo baharini. Kwa hivyo hakuna kile kingine cha kuzungumza ridhaa tu. Mpaka sasa tunajaribu kumalizia taratibu kwa sababu listi ya wavuvi tumeshapata na senti zimeshaingia, imebakia ni yale mambo ya mkataba pale na kujua zitachukua vipi zile pesa mambo kama yale. Hado-inĩ ha Inooro TV ndĩ gĩcũa-inĩ njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.